Happy Friendship Day! Puja joto no happy friendship da. So tini sama chin kasih small part apa? Jadi sini members of family no itu saja. Joto milu cake right now. Yes. So asuno, tekun kokre. Tahu no tapi lere liya tam kasih rasa. Yes. Happy Friendship Day. Nah kalian ada sih mereka. Joto na ek joto lagi. Bisa pakai kan? Rajini Namaste. Yes. Joto na cake sih. Kita kan mau ngelo, nunggu. Oke. Maru lagi ngono. Boleh. Nanti sabar. Masuk tuh dia teman-teman. Macam apa sih lo? Gua. Mau. Cake segeri kan. Sering sama kan. Nah, lo mau aja. Oke, Babes. Kalau ada Betul. Nggak usah kabel. Terus. Kak. Toko-tokoan. Tadi cuma doang kayak tadi. Yeay. Ini cake Mas Nai. So hi friends, today we are celebrating Friendship Day. So today celebrate kai from today Friendship Day level. So now talk to wish kai from our this brother family, sister family. And since job to kai says small present kai name. Okay, here we go.